Ka KSU Central Executive Committee, kala IT da kajing tho show menteri rang ba ka jelaw Conrad Kongkal Sangma ban aipor katsan sngi ka sarkar ban penbej igi mat jing dawa, ba kajing maham man sedang da kajing ki pat ba lada kamshim khia kajing dawa. Ka KSU kalapan pau kajing sokya lor ka rukom trekam jong ki bor pinat district ki pulet bat ka Meghalaya State Pollution Control Board, ha ka public hearing jong ka Sri Cement Limited da East Janta Hills ha ka lai puitrik naitung. Da kabakeno bagladon bentalang banyadai ki company bat persyang ban khangla de kesur jeng kipat ba lengba kejeng kawang tiagas kejeng khang lenti halat tonseng kejeng syak penjulor ki kali kejeng kawang mau ba kejeng syak kem lupa kinong yalam u General Secretary ke KSU u Ruben Najar u ladawa ban pendamno ekanika public hearing bat ban chem digi senjam ki beperking persyak u Deputy Commissioner Superintendent ki pulet bat ki officer jong ke Pollution Control Board. Nalor kani halor kejingnya dai kejela bat ki kam tung jam. Uruben Najar ula kentat kejing keren jong sembut menteri rangba uba pres tun song badawa ban penteri kamar dor ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act arajar kan rio. Bat bante yaki facilitation center hakaleng kejela namar bak inline permit kerang saateng. Ka KSU ka kentat ya ka online tenant verification da ka badawa bagajing pensisai ki nong wayeng ka diban longbet ya po kajing pet jugi dor barsnong ba ka dawaru ban pentreka mi kajing penkela jong ka Migrant Workers Act arajar arpo da ka police verification ka baperking. Ka KSU kalapan kan mauru ya kajing kular ha ka santrik ujemang arajar arpusan syapang kajing tungkam negrims kentop ya ke ratio ba prapau la arpau ha kakam nursing bat ka reservation nak benta ki trai muluk lengba kejing keren ba ka tenat ka kot kakia ka KSU kala dawaru ban pendu ono ya ka personal interview nak benta ki kam group B non gadgeted group C bat group D kat kum ki kendon ban pendunai kejing bamsap ban pentre kampurai kejing ajing mut jong ka MPSC Reforms Committee arhajar arpusan ban penmenai ki kam sarkar tang nak benta ki nong shnong basisha jong jela Meghalaya bat ban penbhai kerukom trekam jong ki District Selection Committee. But me I work katsanski but pentri kam kiman lem kumta ka seng hapshim review sinjam baniki ka seng hapshim mi ki sinjam ban I work katsanski yang sarkar nomor ba nilai I ya ka jingsha thongbor jong ka jet pendiu nak yang jong sarkar ka balaja ketika the East District kabuli bata Sri Cement ka jing thok ka jing shuskor ka jing longlear yang kalian sarkar kabuli baka emergency bat kibi ki man ti ila aipor katsanski ya sarkar bakin menteri kam kini ki dawa jungi baro lem kumta kasing dan wiki lat hendri ban mi pa nyaki ka banikong ka dawa ka jungi kalong ba ban wing ya ketika public hearing ban cancel ya ketika public hearing ka balaja di Joko Statement umdi teman wing ketika public hearing haraju kaporu di ban Wingkam Mandor Deputy Commissioner USP ke East District iki office beras jongka Meghalaya State Pollution Control bali ni dawa ya kata kalomba ni ba katus ni katkum ki la patai kuat pilai cover itu news ba iki ba persya bali chika hearing kimsha arsi nalai sing shwa kapor na kalian josting ngila iknu UDC ngila iknu USP ngila omba man kapor dengan dan community kerja public hearing kijudon bet ki sharpen with na kalian juki patpa bagi break di pekerjaan wala kibal api bisa di cement factories ngila omba ki kidi ban I free passage chingi baro ngila patai ngila shim phone numbers juki police in charge baro kiban yara phot wasang Henry hatu wasang ya kapor ki pat ki dekat ki juki na kalian juga seng sting mit apor ki poi hata kalenti ko bodum isa kawang tear gas ki sakot no sting minti min mir ki kawang tear gas pulen meste pat ki kawang mau ki mafia sum ki joka shiri simen ki labon mul ki kali ki ajulor labon mul ki bamsa haka chu por umdi de bata ki dati ya kata ka surat tu bamla bonum aya banlek bayanu ki le chite chapo jaka bandun ke public hearing ti kini kim la manja krem ke jingtip jum ki pulet krem ke jing terika mo ke jing snok ti lang ki pulet namar ba how to bali ngila ngulu belum ta namar ba ha to singi la tak spasi ni aku al UDC USP ki thanat ki badan ha ki area hindai undan munuru ko pe ka ko te kani ka konspirasi ka bahe
takada ka jing dawa ka jingi bani kom bani ban scrap kani public hearing namun ketika jing syak thombor ka jing le don bor jong sirisman bat ka sarkar bat ka kum ka sing la ban haila ro di bentar bat bangin welcome tu ki UDC SP bat ban initiate ka departmental proceedings persyaiki